ISTV network की तरमरी सुबह मपो कुमनुम थोरम ngasi pangthokre network asi satellite channel on thonaba madi staff की welfare fagalhanaba honari haina president khamba salam na phongdokre संजित पुकाप्तुना हाथ की बनी हाइजिकिबा पुलिस हेड कांस्टेबल हेरोजित दिल्ली दगी इंफाल एयरपोर्ट दा थुंगलबगा मफम खंगदन मांगख्रे अमदी लुआंग संगमंगमी लोकल दा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की सेंगबत सागलबा थबक सिंग साबा यारो हैना एमएलए एन बिरेन लुसिंगदुना थिंगजिनख्रे मिंग ताबरिब सिंह तराम नोक्सबगलुना पाउ संदरो पिजरी ISTV network की तरमरी सुबह मपो कुमनुम थोरम ngasi network की अनि सुबह स्टूडियो द पांगथोक्रे थोरमदुदा network असगी president खंबा सलाम general secretary BK मैथे यावना executive member सिंह advisor service provider staff सिंह अमदी ISTV network की तोंगान तोंगान ब प्रोग्राम क्यादा सरुक यारिबा resource person क्या सु सरुकी वांगांग खिबु सिंह फोंदोन खिबदा network असिना हौजिक मणिपुर की तोंगान तोंगान ब district सिंह की कासिन कोया यावना संदोक्तुना ISTV news यावना मखल क्या की प्रोग्राम सिंह मियाम द यंगन बंगमले Handaksu network asi Ministry of Information and Broadcasting na full digitization one bagi sakang se pirakhrabani network asina taramari suba mapo kunun thorum asiga loina na network asina makhal makha kya gi program sing hapsin na pandam thamli haibu wafam sing phongdona ke ISTV network ki president khamba salam na haikibada network asi satellite channel on na honari mapung phaba digitization tokhibaga loina na staff sing gi welfare desu hana चौकट हना बखोना रगनी हाइके आई मसी ISTV एग्जीक्यूटिव सिंह दगे या लुजरगा सुंसोय सोयदना निमित खरनी की था मनी बनुदा कोई ISTV नेटवर्क सैटेलाइट चैनल लॉन्च तोरगली है याम संग ड्यूरेशन नत्रगसु मसी पुनुक से ISTV नेटवर्क्स की एग्जीक्यूटिव मेंबर सिंह खनने नबा अमदी मखुई कथोकपन ngambani hena pasaki ko leitri कोई गमन बुतो बुतो बने अब वखलुम दुदा कोई होना जाई अदी मना कोई डिजिटल की मतंग सु यामना जैसे न कोई डिजिटल न कोई दा वावा जेथि ngam chong पीबी ये गवर्नमेंट के रूल्स नि नियम ने दुदी इन जब याद बने अदु कोई इन होना जी अन डिजिटल सी सेटअप तो होना बने कोई मरुना कोई ये स्टाफ सिंग सी कोई की दी बने कोई था बने ये कोई स्टेटमेंट अकाउंट था बने कोई बाजे नैनजे नैनै पास तौई अको स्टेटमेंट अकाउंट कोई हे बीपी जे हगली कोई पैसा जे कोई असम चौ पैसा जो हाउ वी मैनेज अमरोम द नेटवर्क सिगी सेक्रेटरी बीके मैथै न मखाताना एग्जीक्यूटिव सिंग अमदी स्टाफ सिंग ना मियांग मतेंग लोइना मखाताना थबक क्या नेटवर्क असिना पैकेट खिगनी हाइना फोंदोरले पाव पाइब सिंग अमदी अखोगी मारू एग्जीक्यूटिव सिंग मखोगी मपान नत्रगदी मसी ISTV से सियोना कोई मैम दा पुथोक सबसी ngमोय अदना मसी तंगाई फदना हंदकी सीएमडी मैम से ngasi ISTV gi taramari suba mapo kumum thonum pangthokpaga iroinana ngasi digi horga ISTV network ki khutangda adom na leiriba mafam du da thengnariba tongan ba khudong sadba kaya du miam punna khangminna ba pandamda ngasi digi horga ISTV na miam gi kholaw people's voice hogdokle adom na ISTV की टेलीफोन नंबर 9436030196 अमदी 8415875251 की खुथांगदा टेलीफोन नत्रगा WhatsApp दा adom ना थेंगनरिबा खुदोंग चादबा सिंग फोंदोकनबगी तंजा पिजरी हारिबा टेलीफोन नंबर अनि से पुंग कुनगमरी हांगदुना थमजगनी adom ना खुदोंग चादबा नत्रगा करिगुंबा थौदो अमा थोकलबसु टेलीफोन नत्रगा WhatsApp की खुथांगदा थाबिरकपा यागनी अदुमपो हारिबा खुदोंग चाबसी कनागुंबा अमगी मांगननेबा नत्रगा मा की पुंसिदा खुदोंग चादबा थेंगनगदबा ओरबदी ISTV न्यूज की ब्यूरो ना थारकलिबा पावदु हाप नत्रगा हापतबगी डिसीजन लौजगनी ngasi han boina itham morang purel dagi pi somorjit ko wa myoy amana lamdam adu gi khudong sadaba sing ISTV gi khudang da khangalakli kobi ganu ngasi dagi horaga ISTV na adongi khudong sadaba sing miam punna khangminna ba amadi sarkar gi nakong yongno ba paikha jawa hojare telephone number amuk tanga hanna ningsing jage number adu 9436030196 amadi 8415875251 मसीगी खुदांगदा टेलीफोन तौबिरकपा अमदी WhatsApp दा दोंगी खुदोंग सादबसिंग खंगनबिरकपा यागनी
लेसिंग अनि मापलगी जुलाई कुलुमदोइदा बीटी रोड थोकिब थौदोक्ता लेखिद्रब संजीत हेड कांस्टेबल हेरोजिन कापतुना हाटकिबनी हाइना मापालगी चैनल अमदा फोंदोरखिबदगी केस असिगी अनोब मायोल अमा लाखदोरी चैनल अदुना महांगना फोंदोखिबा मथुंग इना मथक थोंबा ऑफिसर सिंगी ऑर्डर मथुंग इना थबक अदु महांगना सथकिबनी हाइना पल्ली महाना पीकिबा वारोल अदु सीबीआई नसु कॉग्निजेंस पीकिबगे लोइना केस असि नौना अमुक इन्वेस्टिगेशन चथगनी हाइख्रे यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम किरण रिजिजू नसु इशू असि यंगसिलगनी हाइख्रे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नसु हिरम असिगी मतांगदा अकुपर रिपोर्ट कौरगनी हाइरे and has said he acted under Jhalajit's order. The court should punish Hirojit as well as Jhalajit or handle them over to me to avenge my son Sanjeet. Ask him what had actually transpired that day. This is for the first time on Indian television. I have also with me Paul Chauba, who will act as our translator. Mido Shiralaire Summe. He told Jhalajit that yes, we have got a man, we have identified him. Then the additional SP told him that it is very good now to finish him off. Jhalajit had insisted that to just follow the orders, saying that it has full approval of the DGP and the Chief Minister. Maimu Phama Siga Gari Chemamga Anigi Karaki Ahamagali Masaja Sira Sanisi Aina Kape. In that interval, at that time, he had went inside Maimu pharmacy where Sanjeet was being held and he shot him. Front of the entrance of Maimu pharmacy, there's the pharmacist and the watchmaker who was there. Why machine the Budia to Papuki by attention like and at the entrance there were the policemen. Kapadi Kaidung Kapi. I wonder shoot only when I name him there. Sina Kapi. He shot Sanjeet with the 9mm pistol which was issued to him and a Kapi. No, 6-7 Gumakapang. At least 6-7 times. I know in a Kapani. He went in alone inside the pharmacy because the order was given only to him by the assistant SP. Was Sanjeet armed at that point of time, or was he holding any arms, or was he completely unarmed when he was inside the pharmacy? Pharmacy, man, the Makulaya was him. I quite a Pangani, I know No, he did not have any weapon with him when. Haujuk Pawgi oina state government ki makai digi official oiba reaction amata laktre Sedasida head constable Herozit ngaseu Delhi dagi Indigo flight ta Imphal da thungloba matungda airport dagi mafum khangdana mangkhre hari Pawmi singna airport ta ayuk dagi ngaibida Herozit thorokpa ukide airport manung dagi phangba pawda mak Imphal phawa aswangam yawdana yorkhre hari Amaromda Herozit ki loinabi Ratnana ngasi ayuk ki pung 13 khare henbada mahaki mapuroibuga mahaka mobile phone da wari sanarami Mapuroibagi Makaidigi Imu Manungi Kari problem Labagi Hanglami Adubu Mak Kari Lamdigi phone Torpano Haiban Singba Akupa Wafam di Pungdolamde Maki Mapuroiba Fangnaba Tibada Miam Namating Pangbu Haiki Matoi Karayel Mana Kay problem na again hangam katan Ma Imphal da yawre haram bro Adugi wadi kem haram de buko Ado makata na kay wai sana bi nan da kay kem sana gidre Kari Pawi mana? Nungai te. Ada mas hoji kari no noina pakali se mangre haira kai hai no mine phagre haira kai hai. Mina pharam de khang ai kari ai du khang mayam na ai pura TV ya. Toriba number to khangdaba number dai da kamai to khangdaba number dai to khangdaba number dai ne toriba. Ngarang di bang asi thorkani haibra kai hai. Kem hai de. Ma numi kya ni sure chang di. Amarom the head constable Herozina Matamudu the additional SP Oikiba Hozigna Imphal West District SP Oriba Dr. Akoizam Zaljit ki mathakta Sirliba Maral SP Masana Yakidre Zaljina Thadropa Cherolamada KSC CBI investigation Toduna Session Judge Imphal West trial Satharibani Maramaduna matter si subjudice Oi Makatana statement Piru Hari Luang Sambum Lokol the Horticulture and Soil Conservation Department ge Departmental Model Nursery ge Semgat Sagal iba Thabak Sing Hainang Kendra ge MLA and Birena Luang Sambum Apunba Mairapai Biluf Amadi Luang Sambum United Club Organization ga loinana Thingjin Kre Loglam Acre Manga Dasmik Ahum Anida Square Meter Songwa Sawba Poly House Amasari Square Meter Songwa Park Sawba Lamda
set net mari square meter set lisingani senipal sawa mafam da farmers training hall ama amadi fit satuk sawa mafam da sakidar quarter ama thaurang toribani lau ubal yabal lam mangan bagi khong thang asi lep kadabani haina love ki thomi singna phongdorake lau kol asidagi lau mafam leibada athing bakari sulaiti adubo labuk pu atopa hiram da seasonabadi yaroi haiki MLN birena lau ubayaba lam kannana assembly na fawa bill pass to krabani sarkar na semleba bill bu sarkar ge department amana thugairapa miyam na pende miyam gi mute ama oina miyam gi apamba ikai khumnagani haiki. I was very much also in the cabinet decision logdana na tragana land acquisition tawdra notice hokana khotana tawgadabni adu individually lainer me adu gift ni ga hai kari ni hai madu ai elaborate am sala roge madu moi gi department gi convenient na torbe tawgadabu my earnest appeal singi area khara food hills oiro khara low uba yadaba jaga da tawbiyu labuk sidadi tawbinu aduna ai di praja singa punna samina bata bana gi pai lete Thasi tang marida juar hakiba atuda secretariat leba SBI bank ki maning tangba sarukta leba minister block ki building mafam kyada sekhaiba masung pillar ningkhaiba digi yamna maruiba building asida minister office commissioner office yauna department kya gi staff sing phamba kinabadigi mafam asida mi amata sangnadre masina thabak thorom kyada sauna kaiba pire hari ISTV News na mafam adu satuna yenglubada building aduda minister dig hawrga staff ama phawba leram khide mafam aduda leramba caretaker amana phongdorokpada building asida IFCD minister ngamthang Haukif industry minister Govindas Konthogzam agriculture minister Abdul Nasir parliamentary secretary Victor Kaising office lay department oina minister state minority commissioner relief and disaster management department Manipur Information Commissioner, National Information Center, Education के Commissioner P. Wi-Fi, MSMC के Secretary Abdul Hakim के Office सिंग लेवनी हरी जोहार हाकिबा दुदा building असगी pillar सेखाइबा मसुंग काइबा गलोइने ना फगलांग सिंगदा सेखाइबा गलोइने ना थोंगौ फावबा काइकी खुदा के वेबा सेक्शन थोरांग ओइना pillar सिंगा ननबा iron bar सिजिनदुना लेर मथेंग रखी नमित क्यानी सुरबा फावबा building असली लेबा officer यावना minister फावबा लागना खिद्रे हरी masina maram oiduna lebaki thabak thorom kayada amadi miyamda sauna khudong sadaba mayoknare hari Manipur sarkar na sinduna ngarang pangtokhiba Republic Day gi thorongi tongan ba category singi athoye hen tanabada makomutang taraba sing ngasi Chief Minister O Ibobina manamatum yenthopgi thorom pangtokre First Battalion's Manipur Rifles Parade Ground pangtokhiba manamatum yenthopgi thoromaduda Deputy Chief Minister Gaikhangam Health Minister Funjang Thang Industry Minister Govindas Konthogzam, Education Minister M. Okendro Amadi, Works Minister Ratan Kumar Susargaki. Mass Sports की category की uniform contingent second, IRB na first, BSF na second, Amadi CRPF Amadi Nagaland Police na punna third position taki. NCC Grove School contingent, college contingent, band parties, tableau display, get construction, cultural trophy Amadi special prize की manamathum singsu yentoki. And the joint winners of the second place, please stand near Airway and Senate School B. NCC Senior Airway and Senate School B. Talent Junior NCC. Senior Airway, Senate School B, receiving prizes from the joint winners. Please stand near the dais. Andrea Junior Junior High School and National Sports Academy girls. Tagal Ketel की लंबी की नकल द temporary market set साबिक मतंग द set नबल लेरपा मधु की वारों सिनेमा मणिपुर सरकार ना पुरपंग गंबगी दमा Sunday Market Street Vendor Welfare Association ना ताकत पर फोन रोले होजी पाग मरता न तिम्बा ब्रेम तंग लोमनी से Manipur gi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahanba ngami tattoo mole freckle na chingbasu lauthokpa yai hakjang gi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ngasi mak unabiu Dr Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal Angang haibasidi piklingaidagi samhogadabani
Hero Kids My School Thanga Pat Mapalna Homely Environment ki facilities piduna angang singda mahai tambiri. Admissions open for daycare, playgroup and nursery. Hero Kids Thanga Pat Mapal Wangkai. Laina logum se abhaba angang semsi. Amuka nataranok seri. Organizing Committee Mass Rally for the Common Future Manipur na sinduna February tang tarukta apunba Manipur gi tunglam set ki damak miyam gi khongset asida lamdam asida khunda minariba faruk khudimak na nomagi sintha lepiduna saruk yabinaba Organizing Committee convener Johnson Elambam na phongdorle UCM gi office ta pangthok pa paugi mifam amada mak na makha taraduna apunba gi pangal sagat pada aikoi punna leminari haibasida sakadorba khongset asida mairoi khunai MLA Minister Private Farm da thabak toriba Manipur da punna khunda minariba punamak na saruk yabiu Miyoi lak kayana saruk yagadoriba khongset asigidamak transport medical singnasu mateng pangbiu ayuk pung 4 minute kuntra dagi thau ground dagi hauraga Khuman Lampak Man Stadium da lantungpam oiduna miyamgi mifam mama pangthokani haike Laibiriba ekoi lamdam asigi reicha punamak numit asidadi ekoi sungsoi soidana ekoi apunbagi sakti ekoi apunbagi pangal ekoi masel marakta bhab tanandaba kesuk leite ekoi haujik phawba ekoi punna leminari Manipur gi matangda ekoi kanagumba ekoi gi tongan vested group singna ekoi gi marakta politics to wiba si khut thingjin biganu madung masana biganu haiba dugi kholaw laudana ekoi apunbagi unity du udana bachak kadaba relinina mayam hubna saruk yaminna si haidana ei convener moina organizing committee gi maikai degi nolukna mayam da paujirasi thamjari Committee asigi convener Waimani Khumanna miyamge khongset asigi wan thok lehnaba Manipur da khunda minariba kanglup khudimakna punna saruk yabiu natrabadi apunba Manipur gi tunglam set ki damak haiba khongset asi wan thok leiroi haike aduna Manipur da riba khunda lita riba mipung khudimangna da kanglup khudimana namit asi specially masi akoi gi irei pak iramdam kandabya de aruga tungi saron suron lakador bi sai sugi future kandabya de haiba wakalon sina mangin Targa, naman si tangay padanay ko ay saruk yaminarga sa hilisang sina lakadoriba tulamsan amagi saktam kanda saruk yabiu haydana miyamda apil taw janani. Ngasi numidang sorang na pung 3 minute kuntrarong taba aduayda Imphal Police Station gi manung senba EI School Swaizum lerk leba sinam Bizen apokpa kubergi yungi thungal sakang daba singna boma malang sinduna pokayalam le Taudo sida aswa pandi yaukide yumthang nabada leba asom tamphagi yungi sarukra akai toi thokre Jelarong nupi sing marakta ahanba ADC member ODB Ramning Pamena mama mapa lejedraba angang taramanga yaungna punna mahiroi kunipal Assam Nagaland amasung Manipur gi tongan ba school singda ming senkre mama mapa lejedraba mahiroi taramanga asidagi lemna hostel gi khudong saba computer training sahi amagi tuition fee singba mangna puthokani Toksem sub division gi Magulung assembly segment dagi karkibi Ramning na maki segment dagi ahanba rank lakiba mahiroi tarahumdoi amasung ming senkibani sub division asigi khul mapal atubu matamda lambi fawn naba honaragani new Magulongs nizingning amasung all katal gari sangba yaba lambi leitre primary school amasu thamnanaba honaragani haina Ramning na phongdorle I have the interview today. And for the whole year, I'll be paying their school fees. Not only the school fees, but I'm going to provide their daily needs like providing a soap, toothbrush, Colgate, and some of the dress also. Ministry of Textile ki Santang Makhada Manipur Apex Handlooms Weavers and Handicraft Artisans Sinduna Tramathoi Suba Apex Craft Bazaar ngasidagi Southeastern Sporting Union Kaksingi Complex da hokre. Haudopagi Tholomda Commerce and Industry ki Commissioner VK Dewangar Awas के President M. Saitabama, Commerce and Industry के Deputy Director Alangbam Jiten, Ministry of Textiles के Assistant Director Handicraft T. Rolly Baraisim Susurya के Craft Bazaar से tongan ba खुद साहिब सिंह नसाबा पोसे सिंह योन बस्टोल सामरोम सुरयात Ziri College pu mapung phaba government college sama olalu haiba dabida government ta thamkiba deadline January 19 phawada thabak oina pangthorak tabagi damak MSU District Committee KSO Jiri and Tamenglong branch amasung Jalarong student Jiribam area na January 19 dagi 19 phaba National Highway da total blockade kokre
Jirida Pangthokiba Paugi Mifum Amada Emsu District Committee Jiribamgi President Y Sanjivna Hiramasiga Mari Lenana Government January Kungamanga Pawi Manunda Tabo Oina Pangthok Namba Tamkrabani Adubo Government Tagi Hosik Pauba Wafamota Pongdor Padi Leitre Haiki KSOG Secretary J Thangboina Emsu Jirina Sangsilba Kongjang Asida KSO Namba Pungpana Sawatkani Jiri College Pumapung Paba Government College Ama Ohenba Haibasi Tamelong District Oinasu Yamna Mato Tabani Dabi Isi Yamna Maram Chai Haiki Apipa Kanglup Singh Kannabagi Pandamda Southeast Manipur College Tribals Endangered Research Center na survey Toba Hokre Hiramasiga Mari Lenana Center Sina Sinduna Ngasi Lamfelda Paugi Mipoma Pangtokre Paugi Mipoma Duda Center Sigi Coordinator cum Project Director Dr. T.H. Chandramanina Medico Mexico Socio-Economy Survey of Endangered Languages of Manipur Haiba Survey Asina Lol Jokhanaba Honabada Sauna Mateng Oigin Haiki Nature Asigi Medical Safe Investigator Retired Professor Dr. C.S. Manglemna Jati Amagi Missing Hunterpa Tingnaba Honabada Scientific Investigation Sataba Tangai Fadi Haiki Lagliba February Amada International Observation Committee ICOP ga Loinana Pangthokadurba Sani Murputare Suba Puya Mai Thakiba Ningsing Thoromda Saruk Yanaba Myanmar Dagi Maitei Delegate Taru Ngasi Imphal Thunglapre Committee Gimio Sina Makubu Taram OK Ngasi Manipur Press Club the Pangthokpa Makubu Opoki Thoromda MLN Biren ICOP Chairman Arvin Mingting Indo Myanmar Fraternal Alliance ki President R.K. Sivasendra Susuraki Team Aduda Myanmar Maiti Nupi Ani Amadi Nupa Mari Yauri Lakliba February Amela Kangla Utra Sanglel the Pangthokpa Thoromda Saruk Yaraba Tungda Wangai Hizam Lerta Leiba Pantho Isai Kwanda Maiso Maino Amadi Civil Society Organization Singi Mui Singa Pangthokpa Mifunda Saruk Yagani Agriculture Subject Loba Mahiru Singh Numit Tarani Setagadaba EDP Program Ama Manipur University School of Social Science ke Center for Entrepreneurship and Skill Department Hokre Howdopaki Thormda Manipur University Vice Chancellor Professor S. Nandakumar Sharma School of Social Science ke Din Professor E. Bijoy Kumar Central Agriculture University College of Agriculture ke Din Professor L. Joy Kumar Center Asige Director C.S. Ibol Josorgaki MLA Local Area Development Fund Oina Sahi Amagi Tadarak Lupa Crore Amagi Senpam Andro Kendri Oina Education Gi Lamda Faganaba Season Ragani Haina Kendra Sigi MLA T.S. Sam Kumar Fongtokre Nasi Azad Government Higher Secondary Ground Pangtokiba Friendly Football Match Hodopaki from the Mahana Pongtokibani All Manipur Government Higher Secondary Lecturers Welfare Association Gi Kuntramanga Subamako Komrunga Mari Lena Pangtoba Football Match Hodopaki Tormaduda More Government Higher Secondary School Gi Principal and Prem Piari Association ki General Secretary M. Joy Kumar Amadi Azad Higher Secondary School ki Principal and Devendra Nasingba Miyukia Susargaki Sam Kumar Makatana Pongdo Kibida Sarkar na Miam Gidamak Tadar Kiba Sanpam Kudima Miam Gi Kanagadam Hiram the season agani Tongan ba Ministry ki scheme Kayadagi ki address deliver Sarkar ki school sing Sangol agani Haiki Pesapire Adi Matundu si boys ki 3 crore 50 lakhs section Tore Aduzu Tamtul Sarani. Not only this one. There is one Porokon High School also. This is sanctioned by the Northeast Council. This is 2 crore 50 lakhs. 2 crore 50 lakhs is for the boys and girls hostel. Also sanctioned Tore. Was it? Upon another proposal was it? We cannot Tore. We Yambem Comment. Yambem Edit High School. Andro High School. Atuka Matam Saidaki Kasubagandi Balika Vidyaloy. Basic class 9. Amadi 10. We higher secondary. We upgrade. Tawagi Padam Tami, and Soy Nazu, Patangaki 9. Upgrade only the higher secondary body, Katsubagandi Palika students up to higher secondary body, Tamilagan and the Kalani Hadra, and Tamzari. Low cost hands on experiments have him that Numit Marinigi residential trainings workshop Ama Kumalambaktaleba Youth Hostel Hokre. Manipur Science and Technology Council's Amadi Begins Prasad Departments of Science and Technology ga Punna Simba workshop as Hogdopada Master Ki Director T.S. Surendranath That Lakipur Ge Senior Lecturer Nirpans Saikia Imphal College Ke Associate Professor L. Somorji Susurgaki Master Ke Director T.S. Surendranath na Satok Sasin Tobada Kudung Sada Mopam Sing the Science Ke Oza Sing na experiments Ama Tobada Tengnaba Awa Sing Ko Anduna Arriva Mo Ong the experiment Towa Yanan ba Workshop si Pang Tokpani Haiki
ꯎꯠꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯄꯦꯟ ꯁꯩꯀ꯭ꯌꯥ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯐꯪꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ हंदक फेब्रुआरी तांग मापलदगी तरामरी फावबा मुंबई के नेशनल थिएटर कॉम्प्लेक्स ता पांगथोगदुरबा मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की प्रिज्म सेक्शन दा मिलेनियम फोर्स न पुथोपा लमदमसी के सकनारबा फिल्म मेकर केएस विश्वामित्र न डायरेक्शन पीबा खुजिंदा यूएपी हाइरबा शॉर्ट फिल्म से खलकले मसी मतान ngasi IS TV न्यूज की एडिटर टी सुनील कुमार गा विश्वामित्र गा अखनन उनकिबामा मतौ करमदनो हाइरबा खुजिंदा यूएपी हाइबा ममिंग सि ताबदा एखोइदा कैगुममदि फावि अदु फिल्म सिगी नुंगदा पीरिबा वाहन थुक सि करिनो तेंतक नमतुं थंबियो तसेंबुदी मणिपुरी कल्चर दा अखोइगे सोसाइटी दा वैष्णवाइट साइंस अदुगा भगवत साइंस की डेप्थ से कयाम लेगे हाइबसी मालेम सिंद थुंगना खंगन बा पामजबा मखंगि ट्राइबल हिल स्टेट अमदा अखोइना भगवत साइंस सि मीदि अखोइसे मिथसांगा गा पचा चार लेबा जानम ओरमदौ मानबसिदा अखोइगे लमदमदा लेबा हिंबगी पुंसिगी पोकपदगी सिउ फावदा थादोंनबा याद्रबा वैष्णवाइट साइंस है मसिगी डेप्थ से खंगनिंगबनी अदु ट्रू मसिगी नट संकीर्तन की मतेंग न खंगनिंगबनी अमुक नट संकीर्तन दा बासोक हारिबा सैसक अमा एंटरटेनमेंट न मपुंग ओइबे सैसक अमा लेरमबसे मसि पुसल अगम मयाम द खंगनिंगबनी बासोक सि डाइंग आर्ट फॉर्म अमा ओइसलकपा अदु अनु नहरोल खरन मसि रिनोवेट तौनो कन्न होनरप मदु उबदगी एना मॉडर्न स्टोरी अमदा हारिबा बासोक के एलिमेंट मयाम से फिटरग सेंबा अदुगुंबा फिल्म करी फावी मसिगी हारिबा इशागी वाना पुथुकसबा फिल्म नमखक हारिबा मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सिदा खलकपा मतमदा अदुगा तुंगदा करी तौगेन खनबि तसेंबुदी इट्स ए ब्राइट टाइम टू मी अहुमलक सुबा मिपनी आइगी बॉइलिंग ब्लड अदुगा हिनाव अदुगा कंपटीशन सेक्शन गातनी हंदक सिना मि प्रिज्म द खनबिरकपसे खुजिन द योटपी से आई थिंक आई रियली डिजर्व आई करिगुम खरा आई तौबा ngamjarabraina khali aduga tasengbudi mi prism si hena yabna respectable oiba aduga section ama soiba tungda tawning bairagadi film si kitang serious trend changjalap ko pamjai commercial film yankhai complete tawjagre adu yankhai ma thoisuba film digi hawraga kitang serious lom na mai onjanjarakpani khujin du yotpi se yankhai ni thoisuba film ni फेब्रुआरी तांग तराम दुदगी तारा तरुक फाव शिलोंग द पांगथोकदुरबा साउथ एशियन गेम्स की म्योई तराना साबा बॉक्सिंग कंटिजेंट दा इंडिया बॉक्सिंग टीम की ओइना बॉक्सर एमसी मेरिकोम अमदी बॉक्सर एल देवेंद्रना लुसिंगनी हारि होजे अमुकसनना अतेम ब्रेम थंगनोमिसे लोकता वाटर टैंक आता से नहीं से कई गिनो मागी कई के गाना बोलेगे फुड ग्रेड हाइबा मा लेगे प्योर मटेरियल ना साबने मसिदा मखलानी अमुक लै 3 लेयर हाइबा मा 2 लेयर हाइबा मा थकना जानबा इसिंग फबा थमफमने मसिगे टेंसिगी मनुंग से स्मार्ट ओए अतोपा मना रिसाइकल मटेरियल ना साबा असिना मनुंग से नान बदने नान दे स्मार्ट ओए दे अमुक सन तरा नोक्सरी LPG सिजिननबगी नियम सिंग ngakna sattabana खुदोंग थिबगी चांग थोनबगी मरम ओहेली हाइना RBD इंडियल गैस के प्रोवाइडर जी रविंद्र शर्मा फोंदोखरे वाफमसे LPG सिजिनबगी नियम सिंग कंज्यूमर सिंग द खंगनबगी थोरममा ngasi खोंगमन मंगजलद लेबा एजेंसी द पांगथोकिबा अवेयरनेस के थोरमदा मान फोंदोकिबनी थोरमदुदा IOC की असिस्टेंट मैनेजर एन कासुंग अथोफम इंडियल गैस के प्रोवाइडर बुधी अमदी अतै म्यू गैस सुरगा की प्रोवाइडर रविंद्रना गैस मतौ करमना सिजिनगदगे अमदी अतै खुदोंथिबा थोरप मतमदा करमना सेक्शन थोरंग लौखटकदगे हाइबगी मतंगदा सुगाइना कंज्यूमर सिंग द ताखी मराम बाजारदगी ममांग पांगना किलोमीटर 35 रोम चलगा लेबा फुबा थाबम हारिबो मफम असिदा सुरुंग अमा लेरम थेंगनरे मणिपुर माउंटेनिंग एंड ट्रैकिंग एसोसिएशन का IS TV न्यूज का अखनना चतुरा थिजिनबदा सुरुंग असि लेरम थेंगनखिबनी लमदमदुंगी खुंजा सिंगना फोंदोरपदा हारिबा सुरुंग असि मतम खरगी ममांगददी यामना सांगना मनुंग संग यारमी हौजिक्ति हानगी मतौगुमना मनुंग संग ngamdre haina फोंदोरखि लाओरे आई 9 फाउ चंगनेबा अदु हुजिक्दि आई देगी चंगबा यादरे नुंग अदु देजु हेना लेनी
Family welfare lambi maya da temporary market set sabdi yabra haina khwaraman nupi kaital sinpam amadi saktam kanba luf ke secretary Rani Devi amadi Ivemu Devi na thadrok paserol mana hangli kaital sabu matam da rupmal teng manungda yum oina leirba dukan singi anaye york amadi mahu langpok thorokpa loinana ising pusinma matam da kari oigani haiba wafam hangli hauzik sanawi pau lobisi Hauzik Sanawi Pau Pizri Kamekhya Social Youth Club yang tang sinduna satriba second state level KSYC for men aside often super soccer tournament ki ngasi sana ki ahan ba semi final match da KSYC yang tang na SWC yang tang bu pansel ahum sino da maitu piduna final sangkre Khori Lebe Youth Association Nambol na sinduna hayang dagi hauna February ahum phawa association asi ground pangthok kaduriba ahum suba state level junior boys volleyball tournament bu conduct tawnaba myoi taruk referee oina khankre haina volleyball association na khanglakli February ani dagi manga phawa Telangana da pangthok kadurba national level rural sport competition gi basketball masana da Manipur state rural team gi dama nupa masa amadi nupi masa gi sanaroi taranithoi khankre hari Sandal district masi block ki manung senba khoibu constituency na konba mafamda khundariba singna di Spirit of Unity haiba thimda taranithoi suba annual sport meet Northern Sport Association lisingani tarataru ngasi thamlai public ground da MLA DK Kurung thangna hudokre sport meet hudopagi thoromda MLA P Brozen ADC member M Morung Sang amadi atei myo kya soga ki football volleyball badminton sepak takraw long jump high jump 800 meter race na singba event singda club mapan gi nupa nupi sanori singna saruyari Tara Suba City Football Tournament ki nupi gi final Mongsang Patha final sangkre ngasi sana ka ahan ba semi final match da Mongsang Patha na Liwa Saraibo goal ama sino da maitu piduna final sangkibani veteran gi ahan ba sana ka semi final match da Liwa Saraina Sangningbo penalty da maitu piduna final sangkre Lagliba February taretagi hauna thau ground da grassroots football amadi cricket coaching program pangtholagani haina thau sports academy na khangalali nomaijing amadi suti numita pangthok kadurba coaching program asida masak naiba course sing angang singbo takpi tambigini haina sanori sing amadi mama mapa sida khangalali makata na sanabagi pau boyak ning thozam dagi lobisi Thagasari ngasigi sanabagi pauda elite cricket Manipur da cricket masana hena sokhatnaba amadi ababa cricket sanaroi sing puthongnabagi pandamda Manipur Cricket Association na sinduna luang sangbamgi luang pokpa cricket stadium da team Nepal na saruk yaduna sathariba second elite cricket tournament ki ngasi sanakiba match da YWC Langthabal na Sam Khagempali bu run nifu humdoida maithiba pikre Sam Khagempali na toss ngamduna fielding side khanki YWC Langthabal na ahan ba batting tawda apiba over kunthra da wicket Nepal turaga run chamaga tarahumdoi lauki masigi pakhumda anisuba batting tawkiba Sam Khagempalina over kumanga ga ball manga da wicket loina turaga run humbudra khak loduna match asi maithi khibani ngasi sanakiba match asida YWC Langthabal gi sanaroi Biswasna wicket ani amadi run kunthama thoi loduna man of the match dakhre hayeng model club singa makha amadi Blue Hawk Kuraiga sanagani match asida choreographer gi sanaroi Nitesh amadi actor football club team A gi sanaroi Jameson amadi nawbada center referee na yellow card piki anisuba match ki sanakibada Abhimpa team A na actor football club team B bu goal ahum anida maithibu piduna semi final sangkhibani Abhimpa team A gi maipapugi goal singadu Aisomani Purelakpa amadi Parphulona match ki kuntaruk suba kuntrama thui suba amadi nifu tare suba minita sanduna match asi maipa khibani mighty auraba actor football club team B gi golani du dharma amadi rosanna match ki mapal suba amadi kuntra truk suba minita sankhi match asi dasu Abhimpa team A gi sanaroi Aisomani da center referee na yellow card pikhi ahum suba match ki sanakhibada editor football club na
Aphimpa Football Club Team B bu goal ahum sinoda maithiba pikre. Editor Football Club ki maipapagi goal singadu Hemo Chandrana match ki taramanga suba amadi kunthra suba minita goal ani sankhi. Atopa goal aduna Robert na match ki nifu manga suba minita sankhi bani. Futsal Football Nilesh Wahengbam State Level Opal Futsal Football Tournament Organizing Committee Amadi Usha Bhavan Club Sagonbal Sayang na Sinduna Sayang Ground Team Kunitoi na Group Mari Thokna Khaidotuna Tha Sigi Tang Kunitoi diki Sathariba Anisuba Nilesh Wahengbam State Level Opal Futsal Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match da UBC Team B Sayang na AS Thangmaibanbu goal manga anida maithiba pikre. UBC Team B Sayangi Mai Pakpagi goal singadu Parina match ki tara suba amadi kunipal suba minita goal ani Kantana match ki taramatui suba amadi taramanga suba minita goal ani sankhi. Atopa goal aduna Joseph na match ki kumapan suba minita sanduna match asi mai pakhibani. Mighty Horaba AS Thangmibangi goal ani du Oliver amadi Bronson na match ki tarahumdoi suba amadi kunthra suba minita sankhi. Anisuba Merski Sanakibada Rai Bros Pangaina KYFA Koirengaibu Goal Nipal Ahumda Maitiba Piki Rai Bros Pangai Goal Singadu Roman Merski Tara Suba Taramapal Suba Kulumdui Suba Madi Kunmari Suba Minita Goal Mari Sanki Azitna Merski Anisuba Ahum Suba Amadi Kunmatui Suba Minita Goal Ahum Sanki Atoba Goal Aduna Amuna Merski Kuntaruk Suba Minita Sanduna Mers Asi Mai Paki Mighty Kiba KYFA Koirengai Goal Ahumadu Holendro Premjit Amadi Sinkna Merski Taratare Suba Kun Suba Amadi Kunmatoi Suba Minita Sankibani Ahum Suba Merski Sanagadaba PLYBA Kasham Thong Laktabadigi UBC Team A Sayangna Walk Over Lokre Mari Suba Merski Sanagadaba Team A Square Passway Laktabadigi Q Boys First MR Walk Over Loki Manga Suba Merski Sanakibada Pesu Oinamna Real Sagon Balbu Goal Manga Ahumda Maitiba Pikre Pesu Oinamgi Mai Pakpagi Goal Singadu Nabasandrana Merski Taramapal Suba Kunitoi Suba Amadi Kuntra Suba Minita Goal Ahum Sanki Atoba Golani Duna Anthony Kabui Amadi Homesorna Merski Taramatoi Suba Amadi Kuntaruk Suba Minita Sankibani Mers Asida Real Sagon Bangi Sanaroi Anal Golmai Amadi Pesu Wainamgi Sanaroi Tomba Amadi Dhananjoida Center Referee Yellow Card PK Hiang Thang Football Yumbu KSYC Hiang Thang Anisuba State Level KSYC 4-man aside Open Super Soccer Tournament ki Final Sangkre Kamakya Social Youth Club Hiang Thang na Sinduna Club asigi ground da team kunmanga na group Nepal thokna khaidoktuna tha asigi tang tara Nepal dike sathariba Anisuba State Level KSYC 4-man aside Open Super Soccer Tournament ki ngasi sanakhiba ahanba semi final match da Yumbu KSYC Hiang Thang na SWC Hiang Thang bu goal ahum sinoda maitiba biduna final sangkhibani KSYC Hiang Thangi mai papagi goal singadu Susil Priyananda Amadi Gyanesorna Merski Kuntramanga Suba Nipuhumdoi Suba Amadi Yankai Taruk Suba Minita Sankibani Sathariba Tournament Asigi Ani Suba Semi Final Match Hayeng Ice NSC Hauribi Amadi Thales Yai School ga Sanagani Panthoibi Trophy Football Kongba Youth Organization Sinduna Organization Asigi Grounda Team Tara Tarukna Group Mari Thokna Khaidoktuna Tha Asigi Tang Tara Tariteki Sathariba Anisuba Ima Panthoibi Trophy gi ngasi sanakiba ahanba match Sanjit FC Haingangna Devils Riders pu goal Mari Sinoda Maithiba Pikre Sanjit FC Haingangi goal singadu Newton na Merski Taruk Suba Taramari Suba Amadi Taramapal Suba Minita goal ahum sankhi Atopa goal aduna Parina Merski Nepal Suba Minita Sankhibani Ani Suba Merski Sanakibada FCP Pangong Amadi SKYO Kongba goal amata sanadana draw satkre Match asida SKYO Kongbagi Sanaroi Singkhaida Center Referee Yellow Card PK Sinongmugi okiba ay nga sige pau lobise
ICAR Lampel Party Pangba Pauda, Nasiki Kwaidiki Sakiba, degree Celsius, Kunmatoi, Dasmik Nepal. Kwaidiki Ingba, degree Celsius, Daruk Dasmik Dare. Nungshita Yauba, Sing Manin Gisang, Ayukda, Sada, Natutare, Nungtilda, Sada, Putarupiki. Nasiki. Loisalapura muru po amukana ISTV network ki taramari suba mapo kunmun thorom ngasi pangthokre network si satellite channel on thoknaba madi staff ki welfare fagan hanaba honori haina president khamba salam na phongdokre Sanjit Pukaptuna hat kibani haijakiba police head constable Herozit Delhi dagi Imphal airport thunglobaga mafam khangdana mangkhre amadi Luang Samangwi Lokol da Horticulture Department ki sengba sagal bathabak sing sabi yaru haina MLA N Birena Lusing duna thingjin kre Asigri ISTV ne piso pau matang slojire meng tabiru singbo kaina rabaya thang nizire